Coach, سؤال أول, première question, finale demain face au Sénégal. Comment voyez-vous votre rencontre, votre finale face au Sénégal? طبعا في السؤال إجابة لأنه مباراة نهائي. الحمد لله الأهداف ديالنا المسطرة في الكأس الأفريقية وصلنا لها بنسبة 100%. كان الهدف الأول هو التأهل نهائيات كأس العالم. صوت؟ كان الهدف الأول هو تأهل نهائيات كأس العالم وحققناه، ثم الوصول للمباراة النهائية. طبعا بما أننا متواجدين في المباراة النهائية فشيء طبيعي أنه الطموح هو الفوز بالكأس، علما أنها تكون مباراة قوية أمام منتخب قوي محترم. لذلك إن شاء الله احنا على أتم استعداد أننا نقدم مرة أخرى مباراة في المستوى، مباراة كبيرة اللي تخول لنا إن شاء الله أننا نفوزوا بالكأس ونفرحوا الشعب المغربي كما فرحنا في الأدوار السابقة إن شاء الله. شكرا كوتش. نفس السؤال ريان، كيفاش تشوف المباراة الغد ضد المنتخب السنغالي؟ المباراة ديال الغد ديال السنغال غتكون صعيبة. حنا غنلعبوا بحال ما كاين والو، حنا مكونسونطرين و كنترينيو مزيان وكلشي، وحنا راه موجودين باش نديو هاد لاكوب ان شاء الله. Merci. Juste avant de prendre les questions des journalistes, pour rappeler que pour la traduction, Canal 2 est pour l'arabe, Canal 3 est pour le français, Canal 4 est pour l'anglais. Première question ici, s'il vous plaît. Bonjour coach. Bonjour Ryan. Bonjour. Malang Sané, Dakar 24 Info, Sénégal. Tout d'abord, on vous félicite par rapport au match que vous avez gagné contre le Mali. Vous allez jouer contre la meilleure attaque de la compétition et que cette équipe, vous l'avez connue pour l'avoir joué 3 fois en sparring partenaire. Quelle est la faiblesse de cette équipe sénégalaise et comment comptez-vous aborder ce match? Merci. Bien sûr, il est évident à travers les matchs de cette compétition que le Sénégal dispose d'une équipe très compétitive. Comme vous l'avez évoqué, et on les connaît, ils nous connaissent très bien. Donc il n'y a plus de mystère autour des deux équipes. De notre part, on a préparé du mieux notre plan de jeu, on les connaît, ils nous connaissent. Et c'est demain que se verra l'issue de cette confrontation. Avec tout le respect qu'on a pour le Sénégal, on jouera nos chances, on a nos options sur un match et on l'a démontré sur 2 ans qu'on peut gagner n'importe qui. Donc demain, on essaiera un petit peu, Inch'Allah, de tout faire, de préparer le meilleur plan possible pour les joueurs pour gagner ce match. Question here. Yes. Satish Shekhar, Empowers Magazine. 2 questions. The first one is Senegal have scored quite freely on their way to this final, whereas you have defended quite obdurately and conceded very few. So it's obviously going to be a tactical battle as to whether you can contain them and score on the counter-attack or whether they will force you out into playing by scoring first. So how do you propose to approach this match, knowing that they will be able to attack you and score, or maybe score, and you will be defending? And the second question is, given what has happened between your 2 countries and in the preparation for both this tournament and the CHAN, how welcome do you feel in Algeria? And is there any message you would like to give to Algerian fans regarding supporting you tomorrow? طبعا المواجهة مع المنتخب السنغالي كما قال الأخ أكيد أنها تجمع بين فريق قوي على مستوى الهجومي اللي هو الفريق السنغالي والفريق المغربي اللي أبان على صلابة دفاعية من الناحية الجماعية. هو تيتساءل على هذا النوع من المواجهات في يوم الغد. وإحنا طبعا إحنا ما عندناش أوبسيون وحدة، عندنا إمكانيات أننا نصنع اللاعب بينها على مدار البطولة في مباريات مختلفة طبعا، لكن عندنا هذه القدرة على التأقلم مع الخصم.